nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva ngiyanibingelela igama uXolani Pastor Weningi sibuyele la kwingosi yakho yokuthi sihambe labalaphi bendabuko noma ke abaholi bendabuko abantu abanolwazi olujikile oluthinta isintu noma kamakhambe isintu namhlanje siphinde sabuye la eGoli kwaNdonga ziyaduma kwamntana wendelephi eGlenridge eProtea Glen savakashela umunye wabalaphi bendabuko abasebemkantshubovu emkhakheni ukuzokleza bese siphakela unolwazi siyabonga ukuthi ingcenye yalo hlelo siyabonga ukuthi uyasilandela siyabonga ukuthi uyasubscribe siyabonga ukuthi uyawabuka ama video siyabonga ukuthi uyakhomenta futhi uyawalike ama video uqhubeke kwenze njalo uNkulunkulu evula iminyanga evalekile uNkulunkulu ekubusise ekwandisele ekungeneni kwakho nasekuphumeni kwakho impilo ayihambe nje ngobufisa wena silandele dokotela kunjani siyaphila gogo Dokotela ngifuna la namhlanje na sihlabe sihlikize noma sihlahlele indaba yemimoya nomoya abantu babe nesithombe esicacile ukuthi kunento ekuthiwa umoya kube nento yimimoya konke lokhu kuya operate kumuntu noma abantu bayakwazi bekusebenzisa aseze kanje uma sikhuluma ngomoya yini umoya emva kwalokho bese singena sigxila ku entweni ethi iyini imimoya siyabonga mkhulu ukuthola lethuba mkhulu umoya isipho qala nje sivela kuNkulunkulu uthi uma ngabe useduzane noNkulunkulu uyakhona ukuthi uNkulunkulu akulethele isipho kodwa usebenze ngaso afike kuwe akupha umoya ukuthi izinto zakho zisondele eduze kwakho kodwa ngomoya ngizokho and then umoya futhi mkhulu kuyinto uNkulunkulu apha umuntu ambonayo ukuthi uyakhona ukuthi ayisebenziswe ngizomkhulu so umoya amandla aphuma kuNkulunkulu ongeke futhi omunye umuntu awakhona ukuthi awathathe ngoba kusuke it's a gift it's a calling from uNkulunkulu ukunikeza ezekuwe specific ngeke ngikhona ukuyithatha nami ngiyisebenzise ngoba iyakho into le yakho uNkulunkulu uphe wena mkhulu kunjalo mkhulu umoya ke loyo mkhulu izwakele asikhulume la ngemimoya ke manje sidwebela umbukeli ukuthi imoya iyini mkhulu yabona imimoya iyahlukana nomoya ke imimoya kuyinto ephathekayo kuyinto efika emntwini umuntu ifana noma uyothenga something into efikayo iphinde indlule imimoya mkhulu leyo yabo into okhonayo ukuthi uma ukhanuka bese uyahamba uyofuna bese uyayithola lento leyo yangizwa ukuthi singasho ukuthi ukafushane umuntu ohambe wayothwalela ukuthi ekwazi ukubona mhlawumbe kuseyiye yemoya leyo ake sithi mkhulu ake ngisho kanje imimoya iyahambisana nokuthi ungayithwalela uyifake emzimbeni ngizwa mkhulu ngendlela ethizayo uzilandela wena because uyakhona ukuzilandela yona yabo and then imimoya uyakhona ukuthi mkhulu futhi usebenzise amathonga phecelezana ngendlela thizeni yokuthi ubacela ukuthi bakhulume nawe uyangizwa mkhulu imimoya leyo ushuthi ngamanye amazwi wena dokotela senze kanje nje ukuveza ukuthi angakhona umuntu ukuthi ehambe efike enxuse kuyithonga uthi hey mina ngifuna ukubona ngifuna ukubona impilo zabantu ngilekeleleni uselande manje imimoya yamathonga ekade ihlelele ndawana thize wayinxusa manje ukuthi ayibuyisebenze esimeni sasemzimbeni wakhe akwazi ukubona kunjalo iphinde futhi ihlukahlukene kaningi iphinde futhi imimoya uyakhona ke mkhulu ukuthi imimoya kube nemimoya ongazange wena uyicelele yona uzilandele yona uyangizwa mkhulu ungazilandeleli kunemimoya ehambayo ngaphandle uyangizwa egangeni ezulazula ificeke uyangizwa ithi mawukufica le imimoya leyo so nemimoya engabizi isibongo sakho uyangizwa uNkulunkulu ukunikeza imimoya engabizi isibongo sakho yazi kodwa imimoya nayo because labantu akusabantu bakini uyangizwa kodwa sebasebenzisa wena because bathola indawo lapha abangazinza khona bahlale bese basebenza ngawo mkhulu ukusho ukuthi singasho ukuthi ungenzeka uyaphila
uvele umbathwe imimoya yes ngenxa yokuthi ithola ithuba yes yasihlala kuwe yes bese iqala ikulethela imilayezo ethile manje ethile yes ukuthi ungakwazi ukubona into ethile kodwa bese futhi wena sekufuna wenza into ezithile manje egameni layo ukuze nikwazi ukusebenza la kuyo into bizofuna ukuthi ungafuna ukuthi hlaba manje yenza ukuthi manje ikwazi ukuthi manje because imimoya yangaphandle efike yathola indawo yahlala kuwo yabona iyafana ke nalimimoya yokuthi uhambe uyozifunela wena ngendlela ethizana nayo futhi ezinama terms and condition ukuthi awukudli lokho awungeni la wenza ukuthi nokuthi imimoya leyo anithi ine support system yayo kufanele ukuthi isebenze ngayo emzimbeni so kuyahlukahlukana mkhulu kunendlela eziningi zokwakha imimoya uyabona ngesiqede mkhulu ziningi kakhulu singaveza futhi ukuthi mhlawumbe uma sisakhuluma ngako ukuthi omunye angahamba ayokuthwalela lokwemimoya omunye angagcaba njengezizwe izizwe zingezinye zemimoya ngoba kuhlangene izizwe ukuthi ukwazi ukubona imfihlo zabanye abantu emkhulu mabakhuluma ngemimoya yezizwe uyangizwa mkhulu bakhuluma sibuyele emuva ukuthi kunemimoya ehamba ezulazulayo mabathi izizwe kusukela le mimoya oyifaka emzimbeni yakho na ungayazi ucaphuna nje uthatha abantu bezizwe ubafaka emzimbeni ukuthi bakhulume nawo ukuze babone imfihlokalo yezizwe ubobo umuntu ofaka izizwe emzimbeni mawungathatha umuntu wakubo ngeke azakhona ukubona imfihlo yakhe because lo muntu wakubo the only thing into azokhona ukuyibona abantu bezizwe loyo muntu loyo ozokhona kumkodwa into mayenzeka kube endlini ngeke ayibone or kwakhe endlini because umbethe lezizwe ufune ukuthi sisebenze ezizweni uyangizwa mkhulu so imimoya leyo yangaphandle mkhulu okay ushuthi njalo mkhulu asesibekise la abantu abasenza ngezigubhu uthola ukuthi mhlawumbe yena uma ebhula ubhula ngesigubhu nje usho lokhu singasho ukuthi mhlawumbe nakho kungafola ngaphasi kwayo imimoya ngoba kuyisigubhu umoya ongekho kuye emkhulu ake sihlale nje eqinisweni isigubhu imimoya uyangizwa isigubhu imimoya vele ukhuluma nento lo ukhuluma nawe uyayazi kodwa lo ilayilelo seceleni akayazi so imimoya uyangizwa imimoya into ucabanga ukuthi ungakhuluma nento ongayazi yabona uNkulunkulu makahle emntwini akhuluma ngokwengilosi ingilosi ikhuluma endlebeni isigubhu ufanele usithathe usilethe endlebeni sithuthinize thuthuthu ukuze uzowazi ukuthi uthiwa isigubhu imimoya ethathe yahlanganiswa yaba insebenzo ukuthi ufuna ukuthi kusebenze naso kusetshenzwa ngendlela ezahlukene kulomhlaba mkhulu yangizwe izihlukene indlela zokusebenza ukushinga ngamanye amazwi asiphethe kanje nako ukuthi akubona bonke abantu abayoprofita nabaprofitayo nababona imfihlo zabantu abasebenza ngomoya ofanele abanye basebenza ngemimoya unjalo imfihlo zabantu yingako kuzophinda kube nabantu othothi ugcine isengasenzi kahle ngoba usebenza ngemimoya vele kunjalo mkhulu kunjalo umoya lo awufani nomoya ngoba lokhu kuyimimoya noma wenza ukungcola istill yahlala kuwo imimoya umoya uma usuqala uphuma endleleni uyakushiya yes ideswa abantu bemimoya yonke into oyifunayo bazokunikeza umuthi omubi iswasho esibi iswasho sokubulala esokuphilisa konke bazokwenza kodwa umuntu onomoya uyazi ukuthi mangaze ngabamba la lethonga lami liyasuka eduze kokuthi ngiyalingcolisa ushithi umuntu uma ekwazi ukuthi ekhipha umuthi wokubulala aphinde akhipha umuthi wokwelapha lo muntu lo sefuna sokumix sokuhlangahla indication ukuthi lo muntu nje obesebenza ephinde ekhipha imoya yokubulala imithi yokubulala unemimoya ngoba la kuye kuqubela imoya yabathakathi kuqubele nemoya yezigebengu kuhlangane bonke la kuveze namathonga angawazi kodwa imix masala so imix masala so kuye nje mathi umuntu engifuna umuthi wokubulala uyawukhipha ngifuna isichitho uyasikhipha ngifuna iningi uyakhipha ngoba imimoya ememe kodwa uma unomoya uyakulawula ukuthi hayi lokho akuphumi la and awenza ukuthi awujumpi la kunama level izinto zakaNkulunkulu awenza ukudlula la yaba uhamba uzogcina la kodwa emimoyeni ungenza noma yini ofuna ukuyenza uyangizwa mkhulu injalo mkhulu injalo babukeli besibheka indaba yomoya nemimoya vezile udokotela wacacisa ukuthi uma sikhuluma ngomoya sikhuluma ngegift ngespiritual gift esingenzeka sivele kuNkulunkulu noma sivele kwabakini mhlawumbe uma ukholelwa kwabakini abangasekho sivele bekunikeza sona leso sipho leso
Kodwa masikhuluma ngemimoya sikhuluma ngemimoya nje izulu engozulane engakwembatha bese kusebenzisa ikwenze nezinto ezirong iphinde ikubonise nezinto eziright kodwa ibikwenza nezinto ezirong at the same time. Futhi imimoya ungakwazi ukuthi uhambe uyilanda njengesithwalo ungahamba uyilanda njengezizwe icabe kuwena ukwazi ukubona izinto. Kodwa into yakhona labo bantu abanemimoya bayakwazi ukukhipha imithi yokubulala, bayakwazi ukukhipha imithi yezichitho, bayakwazi ukukhipha imithi engekho right ngoba vele basebenza ngemimoya. Kodwa abantu abasebenza ngomoya, umoya awuvumi umuntu bakhipha imithi yokubulala noma imithi enokungcola. Yeah, kunjalo mkhulu. Siyabonga kakhulu ningakhohlwa ukuqhubeka nibukele ni subscribe. Dokotela abantu abakubambe inombolo zakho. Abafisayo ukuthintwa umthetho ngezandla zakhe babusiseke. Bazomthola eProtea Glen endaweni yaseSoweto eGlenfiddich. It's 076 57 50 452. Nisebenza Monday until Friday. Saturday ngiba khona kodwa ngibe na half day because siyahamba semanzini isikhathi esiningi. Sunday niba sesontweni. So ongidingayo ni available Monday until Friday or Saturday. Half day Saturday. Ngiyatholakala efonini 24 hours. Siyathokoza ebukhosini. Siyabonga. Amen.